Vice-Ministro da Operacionalização Hospitais, Flávio Brandão, halo encontro do Grupo Câncer, Delegação Vise Austrália. Colia Konaba Unsa combate Kankru Serviks e Timor Leste. Encontro ne realiza a small meeting room Ministério de Saúde e a caicoli terça-feira loro no Malu, fulano agosto tinangne. Vice-Ministro Flávio informa, encontro do Grupo Chiforne, o intenção da caracareba moras Kankru, nebe afeta ba ina no jovem feto sira, nebe ia encontro ne, o ali o ensahalo prevenção, tratamento no mos o ensahalo espalhativo ba Kankru. Grupo Vida Consortium Sydney Austrália na banda de Maxira Karak Mai ia komitmen buat serviço sama com combate Kankru di Timor Leste. Sira prioridade caracareba Kankru nebe sempre afeta ina no jovem feto sira. Itu Kankru Serviks yang polo. Escolha quando essa prevenção, essa halo tratamento, depois o sama halo cuidados paliativos, mos ba Kankru, jadi macam kita mos sofre da moras também. Então, nesse governo kita bervindi, o sama kita berkolaboradia, serviço dia que hoje hampir kata untuk combate Kankru itu precisa elementos do serviço. E a nível conjunto bahwa fokus atenção para exam hal prevenção e dia que hal deteção como moras sério do que kita bato fase de comunicar. Até esse investimento tem que marcar dunia cuidado saúde primário e deu para hal prevenção séria e deteção sério. Entretanto, membro chifo Câncer afirma objetivo husi visita mai Timor Leste ne focaliu ba area eliminação Kankru Serviks. For the future in cervical cancer prevention and control. So we are a consortium of investigators from a group called C4, which is the Centre of Excellence in Cervical Cancer Control. We are mostly Australian based, but we collaborate very extensively internationally. And we are invested in supporting the World Health Organization and member states in considering building capacity towards the comprehensive prevention and control of cervical cancer. So we're very honoured today to meet with the Vice Minister to discuss this important fact-finding mission. Cervical cancer is one of the worst cancers in women. It has one of the highest burdens of disease of cancers in women, but it's now very preventable and treatable. So it can be prevented and controlled with a three-pronged approach. The first is HPV vaccination in young adolescents, and then in mid-adult and older women we can use a simple test to screen for the presence of the virus that causes cervical cancer and treat a woman who might be found to have that virus. And then for women who need it, it's important to look at the pathways for providing treatment and care. So we have been involved in supporting the World Health Organization in considering the strategy for thinking about cervical cancer elimination so that one of the worst cancers can be prevented and controlled over time. And this important fact-finding mission will help us, I think, no iha tratamento Kankru ne iha pilar tolu maka fo vacina samba população jovem feto sira ahu si tina sia to tina sanulu racing hat no halo screening hanesan check inan sira o idade tolu nulum baleten. Reportagem Celestinha Falo Televisão Timor Post. Janela informação ba emahoto. Atu tem informação atual dia kliu kita halua. Hane botão subscribe, like, halo comentário no faz botão ba media social hoto.